Pak. Bisa ya? Lima tunang nih. Itu tunana. Bapak sing cocok, sing selevel. Putusin. Yen toleh bali ulit di peninggalan adi, serasa adene engke bang adi. Tatkala beli nakonang tanpa sadar adi ngeling, sahasa ngelot dewek beli. Bawak satwa di subane adi nyeri tayang, itu beli tahu teken paundukan. Terus nesing harus gelahang, daston sakit beli rasayang, beli coba lakar ngang sabang. Raman adi ngalih mantu mapan nanging beli tua kuli harian. Status adi anak kuliahan nanging beli tu sing tamatan. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, raman adi sing demen ngajak beli. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, raman adi jajah yen tuun gengsi. Majalan adi runguang raman adi, kalahin beli dini beli kali ikhlasan. Satwa di subane adi nyeri tayang, itu beli tahu teken paundukan. Terus nesing harus gelahang, daston sakit beli rasayang, beli coba lakar ngang sabang. Raman adi ngalih mantu mapan nanging beli tua kuli harian. Status adi anak kuliahan nanging beli tu sing tamatan. Beli dini dadi kuli daki, raman adi sing demen ngajak beli. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, raman adi jajah yen tuun gengsi. Majalan adi runguang raman adi, kalahin beli dini beli kali ikhlasan.
raga ketemu Badak sing menyat balikin adik Bengelap yang aku renang Ningelan tingin tanggung jawab adik Nema kada beli setengah hati Kawin nang rasa ragu belikan adik Ngubarin bagiannya kalah Terus nanya jalanin Mediti dosa Ya daston adi banawa Ento nyakitin kuranan adine Kudiang marejani Raga ketemu Di subane raga Pada ada ningelahan Jujur balik dan hidayah Yang sakang ragan adine Tanging beli masih Dan hidayah ngelahang adik Dilatan baline dua adik Ampurayang Terus itu sing sida kedudukan Ampurayang Nejani belilakan metilah Di hidup adine Bagiannya kalah Terus nanya jalanin Mediti dosa Ya daston adi banawa Ento nyakitin kuranan adine Kudiang marejani Raga ketemu Subane raga pada ada ningelahan Jujur balik dan hidayah Yang sakang ragan adine Dan beli masih Dan hidayah ngelahang adik Dilatan baline dua adik Ampurayang Terus itu sing sida kedudukan Ampurayang Nejani belilakan metilah Hidup adine
Aduh manis kenyam nih, ala bagus muane. Tau mekejang modal beli nih. Anggun mancingin anak elo, aneh balok buka tiang, kone nawang tresna. Buka kena hipnotis, dewek tiang dipidan. Stata lekat tiang kembali. Ulung sayang tiang digalutan balik.
tuturang seperti beliwat ngelat tunangan bareng satu kampung. Ngalegai ke kota hidup di rantauan, ngoyong bareng di kos-kosan. Kang wang malui renu kuangan. Mejani tingkahe melenan, ayas adine kerasa lebihan. Adis tata mamade papas telat mulai, apa bede-bede ngamun. Dikeng kene adi nage mapalasan. Kepoken beri adi BBM-an, ngajak atasannya ngorang sayang-sayang. Foto jaro-jaro marah takonin, lo balik memane lantas lo mengerti. Tadi menipi rasa yang jani, sing percaya teken kudu kini benin. Buka dagang kasur ide-ide ngapa pembut putih anak lene-mu boe. Ni jani mulai tiang pendidi reramana konang muda ilo sing larang. Iya sibuk iya lembut me gagain menumpuk ketut yang jauh ten gahen me matumpuk ketut yang nyekenin. Kepoken beri adi BBM-an, ngajak atasannya ngorang sayang-sayang. Foto jaro-jaro marah takonin, lo balik memane lantas lo mengerti. Tadi menipi rasa yang jani, sing percaya teken kudu kini benin. Buka dagang kasur ide-ide ngapa pembuk putih anak lene-mu boe. Ni jani mulai tiang pendidi reramana konang muda ilo sing larang. Iya sibuk iya lembut me gagain menumpuk ketut yang jauh ten gahen me matumpuk ketut yang nyekenin.
Jalan hidup meletu sing keneban, bisa betenan, bisa masih beduran. Kedek metimpal ngeling, liang metimpal sebet. Mekejang pasti tain bakat rasa yang liang sing tadi uber sebat sing idang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tusing jelung sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan yen rejeki tusing lakar kijen. Anteng restiti nunas icering yang widi. Sabar ngarepin gegodam pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mani. Pasti lungan teken jani. Yang sing tadi uber sebat sing idang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tusing jelung sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan yen rejeki tusing lakar kijen. Anteng restiti nunas icering yang widi. Sabar ngarepin gegodam pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mani. Pasti lungan teken jani.
salaman sing tau ning ngejar hulian gerogi. Mas bagus kenyum manis ngainang lempuyangan. Indah yang tiang heraikan beli penadiannya yang sang rejuna. Uling seledetan peninggalannya kandungan dulang tangka tiangnya. Temenan rasa yang ulian namanya ngari boyang. Apa kini madan kasamaran hati ini tak terliang cara mereka bermelayang. Jatuh cinta tiang jatuh cinta dewek meli dot kegelahan. Jatuh cinta takkan jatuh cinta tresnan kange sing hidangan kobang. Bingung tiangan nehang kengken cara ning orang takut jana luh lenan sing sanggup rasa enak len ngelahang. Indah yang tiang heraikan beli penadiannya yang sang rejuna. Uling seledetan peninggalannya kandungan dulang tangka tiangnya. Temenan rasa yang ulian namanya ngari boyang. Apa kini madan kasamaran hati ini tak terliang cara mereka bermelayang. Jatuh cinta tiang jatuh cinta dewek meli dot kegelahan. Jatuh cinta takkan jatuh cinta tresnan kange
alasan dirurungi kajekelo kebil-bil tiang nakoni ketemu ngajak matua buo nepi dan tiang biasa mecepatan nanging aneh jani tiang merasa elek sebilang ketemu dan tiang saja ten saling tresnahi ngajak ilo piana meme nanging kerasa sing taenado mire bulian pepina nu pada cenik jalaran pegate ulian pada cemburu nising mealasan ngiraga memantu mematua nanging nu tetap raga mesewitra mirim dan ada hutang semaya tiang jalilo pianak memene ane jani tiang sampun ngelak keluarga ngapianak kuranan ne sangat tresna ne sayangin tiang sapang masa lalu ngiring saling acepang dumada kiraga sami bahagia saja ten saling tresnahi ngajak ilo piana meme nanging kerasa sing taenado mire bulian pepina nu pada cenik jalaran pegate ulian pada cemburu nising mealasan ngiraga memantu mematua nanging nu tetap raga mesewitra semaya tiang jalilo pianak memene ane jani tiang sampun ngelak keluarga ngapianak kuranan ne sangat tresna ne sayangin tiang sapang masa lalu ring saling acepang dumada kiraga sami bahagia
rasa salah kerasa yang tiang ni jani adi nyalanin hidup susah ngajak beli dadi kurenan anak tiwas tuah pegawai swasta sing nyak cara teken angan-angan reraman nadi anto sate angon beli beban di hati beli singnya cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan ni mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mule jok pragat metalan yen mantune besikan setengah begagapan ampurayan pianak bapa juang nak tiwas dan manut napi sane ke arepan ampurang tiang ampurayan mau giring tanu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli sate angon beli beban di hati beli singnya cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan ni mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mule jok pragat metalan yen mantune besikan setengah begagapan ampurayan pianak bapa juang nak tiwas dan manut napi sane ke arepan ampurang tiang ampurayan mau giring tanu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian
nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi caya misan tiange cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekalen iskale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih misan tiange cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekalen iskale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu
sanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesig sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian berama tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman ading nih boya aja beli engsapkan janji nih nyayangin nadingan tos mati karena kentuhan beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sing sanggup kalma palas adi sadesig sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian rarama tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janji nih nyayangin nadingan tos mati karena kentuhan beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu maksa yang iba belikal kena bayar
jadi samping beli suwun iluh ngambulin beli antungang jes kancan curiga nesing karwan bener dejeng gumunyi di samping nengai pisuna ning ranayang raga meuyutan tusin mekejang anak kedemang noleh hidup raga bahagia singkarwan anake mekenyam demen tekeni raga di malung orang menyama dituri nusukin kamu mai abe oten sing bener kepadi lu mengkepan tegarang jeduturang ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin diastun beli mulahan yen ilo kalma belanja ke pekan lo kal adahin beli diastun beli kenyalan beli nak nguani pasti bertanggung jawab rekening pianak kurenang udong do masalahnya lo nah terus terang lo jadi bererainan ini bekal singlah nah ada bungkung besi beli dunian ketemu aja ibu tuh beli nak ada bungkung lo pengpayu aja lo merainan panah melali sebenarnya beli sing nyedot ngorang aja ilo nah lu pengawan kan langsung lu curiga aja tusin mekejang anak kedemang noleh hidup raga bahagia singkarwan anake mekenyam demen tekeni raga di malung orang menyama dituri nusukin kamu mai abe oten sing bener mengkeban tegarang jeduturang ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin diastun beli mulahan yen ilo
me belanja ke pekan lo kal ada hin beli Yastun beli kenyalan beli nakuani berpasti bertanggung jawab rekening pianak kurena dan apa tagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan Ipi dan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madakje ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan Ipi dan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madakje ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan Ipi dan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu bidan nyetil
megai di kantoran, jani dekilu yang meabian, dema sesalan dua pangidang bertahan. Dumadak je ekonomi ne bui normal, lan ke salon pulang buin perawatan. Wah, kalau nggak ada sih ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan, social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen rumah makan kesini dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaskan uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Galeng kehidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pakuh pangkiang ngaur kewajiban. Tiang nyerah tias tempat kita jaminan. Biaskan uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Galeng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pakuh
tagih utang. Konten di tengah ya, ini caranya. Namanya tagih. Belum hati dia. Pak, bakal utang itu. Belum hati bisa bayar utang nih kengkel nih. Belum hati sih Pak Bintu nih kengkel bisa bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kene kengkel caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang Pak. Buang Pak. Mengken utang saya Pak. Buang Pak. Kayak ini bayar, kayak ini bayar. Engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani ke. Kayak ini urusan. Depan kengkel utangnya supaya bayar. Jalan mani ke. Kayak ini urusan Pak. Cotek sambungin layu Mekejang kotek tutur ngelantur Nuturang empukan milu Nuturang suargan jag paling tahu Netiang buka mebalik wayang Nenuturang cupa ke suarga Satwa-satwara ada Konten karuan saja sebatas order Apang enyak ada kanda Pengenah ne paling bisa Yen mula saja demennya tua Lan satwa yang apa ne seken ada Suut monto megarang empugan Suut nyatuang suarga Beswayayan beserem raih Yen ento terus budang badingan Panesakan kenang jani Apa nilai kerjakan buin mani Pangedusing tutur ngelantur Hidup mati depang widine ngatur Satwa-satwara ada Konten karuan saja sebatas order Apang enyak ada kanda Pengenah ne paling bisa Yen mula saja demennya tua
lan satwa yang apa seken ada. Suwut monto megarang empukan, suwut nyatuang suarga, beswayayan beserem rai yen ento terus budang badingan. Hane sekan kena hangjani apa nilai kerjakan buin mani pangedusin Ajak peragat itu mang Gibran, mang Suarga, kerjakan manis yang ada. hidup mati depang widine ngaduh.